Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza cyane mwebwe mudukurikira mu kwizere ko mumeze neza cyane turihuta cyane tuje kubagezaho amakuru agezeho kano kanya. Amakuru agaragaza ko uwitwa General Rumuri Byiringiro Iyamuremye Gaston ufite amazina menshi rwose cyane wo muri FDL cyangwa se unayiyobora kuko niwe perezida wa FDL mu bya politiki niko navuga, kuko wiyobora mu bya gisirikare yitwa ubundi General Ntawunguka Pacifique Omega ukunda kwita Omega. Ubwo rero uyu perezida wayo General Rumuri tayari yaba yarashwe na M23 mu cyico. Bimeze biti byiwe turaza kurebera hamwe aho byaba byabereye ndetse no kugeza ubu ngubu icyo gikuba cyacitse muri FDL uko ibintu byifashe kuko byamaze kubacamo. Hanyuma muri Minembwe hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane, ariko kandi nyine ubwo turaza kujyanisha n'amakuru kuri ibyo bya Byiringiro ari kuvugwa muri Warikare ndetse no muri Teritwari ya Masisi imaze iminsi ivugwamo imirwano y'akasamutwe, kubera ko nyine FARDC, FDL, Wazalendo ndetse n'abarundi bari gushakisha uburyo ki bafata Rubaya, ariko yababereye inzitizi, yababereye urusobe, byaranze M23 yababujije epfo na ruguru, babuze aho bacira nayo bamira, kubera ko operasiyo zose bagerageje gukora zigenda ziburizwamo n'abarwanyi ba M23 mu buryo bukomeye cyane, babarwanyi cyangwa se nyine babandi basanzwe bazwiho kuyobora urugamba. Abo ngo barimo witwa General Obodwe Ngaruye, barimo kandi Colonel Nsabimana, barimo kandi Colonel Muhire, barimo Colonel Jimmy. Abo bose ni abasirikare badasanzwe mu bigendanye no kuyobora intambara cyangwa se nyine urugamba muri M23, nibo babujije epfo na ruguru igisirikare cya FARDC na coalition yacyo. Hanyuma rero turaza kurebera hamwe ibiri kuvugwa muri Minembwe nkuko nari maze kubikubwira. Ibitero by'amadrone ya FARDC birakomeje, ariko kandi ejo M23 natwirwaneho biza umutwe kugira ngo babisubize inyuma cyangwa se bice intege, maze baragenda bajya ahantu bituruka bino bitero, defense zabyo cyangwa se nyine zaho bakorera barazitwika, barazisenya. Ndakubwira uko byagenze na operation yakozwe binagizwemo uruhare rwose cyane cyane n'abasirikare bakuru muri twirwaneho, barimo n'umuyobozi mukuru mu bya gisirikare akaba ari General Sematama. Hanyuma ayo ni amakuru ari kugenda avugwa rwose y'ingenzi yibanze nkugejejeho. Ndaza no kukubwira yuko impuzabikorwa wa AFC23 yitwa Colonel Nanga, uyu nguyu akaba ari we uyobora mu bya politiki, yavuze ko rwose ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gukomezwa kucyegeka ku baturanyi bari mu Rwanda ntaho byazageza ubutegetsi bwa Kisekedi, ahubwo we yatanze umuti w'ikibazo. Yongeye gutanga umuti w'ikibazo mu gihe tuza kujya mu makuru avugwa mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko rwose ibya Washington no ibiganiro bya Washington ni ukuvuga nyine amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngubu yatangaje ikiri gutuma atashyirwa mu bikorwa ndetse n'umuti nawe yagiye atanga. Tuza kujya rero mu ntambara iri kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati. Mu burasirazuba bwo hagati ni ukuvuga ngo Perezida Donald Trump yongeye kugira ibyo atangaza. Uyu mugabo rwose utajya uripfana kuri iyi ntambara ihanganisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, yongeye kugira ibyo atangaza. Rero avuga yuko Iran yasabye ibiganiro kandi ko intumwa za Amerika ziri iduha muri Qatar kugira ngo zihure n'iza Iran, ariko Iran yabiteye utwatsi rwose, nubwo itahakanye yuko abayobozi bayo bari muri Qatar, ariko ibyatangajwe na Trump babihakanye cyane, bavuga ko uyu mugabo ari umubeshyi w'umunyabinyoma. Ubwo rero reka tuze turebere hamwe uko ibintu byifashe, ntimuze kujya kure, reka mbahe ikaze. Ikintu nagusaba ni ugukora subscribe niba utarabikora, kugira ngo aya makuru yacu ajye kugeraho 5 kuri 5 cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse. Ikindi kandi ukaba wakanda like, hanyuma ugakanda share kugira ngo amakuru agere ku bantu benshi cyane, ariko ukaranduha comment cyangwa se commentaire birumvikana. Mbere yuko twerekeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tukubwira uko ibintu byifashe ku mirongo y'urugamba cyangwa se kuri ligne de front, kubwira amatoke yo yuko byagenze intambwe ku ntambwe, axe kuri axe, eneo kuri eneo. Reka mbanze nerekeze muri Sazuba bwo hagati kuko ni amakuru yihutirwa cyane, nubwo tuza no kuyagarukaho. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ibiganiro, yavuze ko yasabye ibiganiro Iran, kandi ko intumwa za Iran zabyemeka zikaba ziri Doha muri Qatar kugira ngo bavuge umuti w'ibibazo bimaze igihe bikimbiranya cyangwa se nyine bihangakishije cyane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, birimo byo gufungura umuhora wa Hormuz wafunzwe ndetse no gukuraho inkuta zashyizweho ku mato atwara ibikomoka kuri peteroli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muri Middle East cyangwa se hariya nyine mu majyepfo ya Iran, ndetse yewe n'indi bibazo bigendanye no kuba bahagarika intambara iri gukaza umurego, nubwo Iran yo yari yatangaje yuko itazigera yubahiriza ibyamasezerano cyangwa se nubwo bazayasinya atazashyirwa mu bikorwa neza, bigendanye no kuba Israel yarakomeje kurasa muri Lebanon hariya aho ihanganye n'umutwe wa Hezbollah, kandi n'uyu munsi bitero bikaba bigikomeje. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu ibiganiro
aho bigeze cyangwa se intambwe bigezeho nuko intumwa za Iran ndetse n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari i Doha muri Qatar. Iran ikaba rero yahakanye ko hari ibiganiro biteganyijwe hagati yayo na Amerika. Yavuze ko intumwa zayo koko zagiye i Doha muri Qatar, gusa ko ibyabajyanye atari ibyo biganiro ahubwo ari gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano n'ibibazo birimo ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz wafatiriwe ndetse n'umutekano hano ku muyoboro wa Hormuz, kuko buriya kuri uyu muhora wa Hormuz ntabwo ari ukufungura gusa, kuko binavuga ko hasanzwe hasetinzwe intwaro ku mpande zombi, kandi yaba igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikorera hariya muri Middle East ndetse yaba n'igisirikare cya Iran, bose kuri uyu muhora wa Hormuz bakaba barahateze intwaro, ndetse binavuga ko Amerika yo yahashyize ibisasu biremereye cyane, bityo rero kufungura uyu muhora wa Hormuz bikajyana n'ibyo ngibyo. Rero Iran yavuze ko ibyajyanye intumwa zayo muri Doha muri Qatar ari ibingibi kurusha iby'amasezerano ya leta yo guhagarika iriya ntambara cyangwa se ibindi. Hanyuma abahuza b'ibiganiro barimo Qatar n'abandi bafatanya ibikorwa bakaba bakomeje gukora ibishoboka byose ku ngo umwuka utongera kuzamba, cyangwa se aho intambwe igeze mu guhagarika iyi ntambara no kuba bagira ibikorwa bafungura kugendanye n'icuruzwa ry'ibikomoka kuri peteroli bikomeze cyane cyane kuri muhora Hormuz kugira ngo bidasubira inyuma. Ariko kandi ukurikije uburyo ujya kumva nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutangaza ibitero kuri Iran nayo yatangaje kwihimura, bigaragaza ko n'ubundi inzira iracyari ndende ku buryo utakizera ibiri gutangazwa na buri ruhande muri ibi biganiro. Rero muri make cyangwa se mu ncamake kugeza ubu ngubu rwose ntabwo inama yemejwe ko yabaye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Icyakora cyo amakuru akavuga ko hari intumwa za Iran ndetse n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri i Doha muri Qatar. Iki gihugu cya Qatar kikaba ari igihugu cya kabiri mu bihugu twavuga ko ari abahuza muri ibibazo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel, kuko icya mbere ni Pakistan, icya kabiri ni Qatar. Nubwo kugeza uyu munsi wa none Iran yo itangaza yuko bino bihugu byo muri by'abahuza n'ubundi ngo bikorera mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ko ari Iran kujya kwitaba bino biganiro ari ukujya kwitaba kurega ko urega kurega kuwo urega. Rero bakavuga ko bitatanga umusaruro mu gihe n'ubundi bihugu byinshi byo muri Middle East n'ubundi bikorera mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ko rero n'ubuhuza bwabyo kubyizera byagorana cyane. Reka rero twigarukire hano inyuma cyane, tuze hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga nyine amakuru cyane cyane yibanda ku Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ubundi tuvuze ibiyaga bigari ni ibyo bihugu bitatu, nta bitandukanye na East Africa, abantu benshi usanga babyitiranya. Reka rero amakuru tuyahere hehe? Tuyahere rwose mbere yuko nkubwira operation M23 yakoze muri Minembwe igasiga ahaturuka indege cyangwa se drone zijya kurasa mu bice bitandukanye, izirasa Rugezi, izirasa Bidegu, izirasa Kagasozi barwaniragaho za Ruhinamavi, ibirasa mu misozi mitandukanye, Karingi cyangwa se nyine Karongi n'ahandi hatandukanye, Gitavi, aho hose ni indege za drone zisanzwe ziharasa ziturutse ahantu hatandukanye. Rero M23 ikaba yakoze operation kureba ngo iki kibazo cyakemuka gute, ko abaturage bakomeza kugenda baraswa ndetse yewe n'ibirindo bya M23 bikaraswaho mu buryo bugiye butandukanye. Mwarabyumvise cyane cyane muri iyi minsi za Minembwe, kugeza ubwo banarashe muri centre ya Minembwe mu minsi ishize bakarasa ku kibuga cy'indege. Ibyo byose ko byarakozwe na drone za FARDC. Mbere yuko rero twerekeza kuri iyo operation, reka tubanze tujye twikoze Walikare ni ahantu hasanzwe hari FDLR nyinshi cyane, ni ahantu hasanzwe hari FDLR nyinshi cyane ku buryo rwose nyuma yuko M23 ibambukanyije cyangwa se ibavanye muri Rucuru ni ukuvuga za Rwindi, za Nyanzare, za Kibirizi, za Kibirira, aho ngaho ikahabavana nabi cyane n'ibindi bice byinshi cyane muri teritwari ya Rucuru, ikongera ikabavana mu bice byinshi byegereye umujyi wa Goma, nubwo bakiri muri Nyiragongo hafi yaho kuko naho hari amashyamba, ubundi barwana bashaka ahantu hari amashyamba, ikongera ikabakura muri teritwari ya Masisi mu zimirwano yaberaga Isake. Yari hakasa mutwe pe, ya misozi ihacungamiye niko twavuga, aho ngaho za Gashinga mutwe, za Ndumba, za n'ahandi hatandukanye. Aho ngaho rwose M23 nyuma yuko ibashushubikanyije ikabavana nabi cyane, bagiye bashakisha ahantu bajya, ariko hasanzwe hari amashyamba. Nibwo wumva ko abenshi bari muri Nyiragongo, abandi bari muri Kawuzi, Biega, ariko kandi bakerekeza no muri teritwari Walikare, ari naho bivuga yuko ngo hari hasanzwe ari abayobozi bakuru
abayobozi bakuru byavugaga ko bari muri Nyiragongo nubwo kugeza ibya FDL utapfa kubimenya neza, abandi bikavuga ko bari muri Walikare. Niho bamwe baheraga bavuga bati uwitwa Generali ya Omega Pacifique Ntawunguka ari muri Nyiragongo, kuko muzi ko M23 ubwo yafataga umujyi wa Goma byavuzwe ko yarashwe ndetse yishwe, baramubika cyane, ariko biza kugaragara ko uyu mugabo akiriho rwose, ariko yahumekaga insigane bigendanye n'uburyo M23 yari yabamenesheje cyane bitewe n'aro rugamba rwa Goma rwari rukomeye cyane. Aha rero uwitwa Generali Iyamuremye Gaston we akaba yari aho bita Ikobo muri Walikare. Aho ngaho M23 muri ibyo bihe yafataga ibyo bice bya Goma na za hehe na Masisi. Icyo gihe nawe byavuzwe ko yamurashe aho ngaho Ikobo yahavuye nabi cyane, bamuhetse mu ngobyi imaze kumurasaho. Ubu rero wongeye kumvikana inkuru y'incamugongo itari nziza kuri Generali Iyamuremye Gaston bakunda kwita Rumuri cyangwa se bakamwita Byiringiro Victoire, afite amazina nk'ayishoka ndakurahiye. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo biravuga ko yarasiwe ahantu bita, ariko ntabwo yitabye Imana cyangwa se ntiyapfuye, yarasiwe ahantu bita n'ubundi ni muri Walikare rwose, ngo na ahantu bita za hafi za Rutangazo. Ejo habereye imirwano ikomeye y'akasamutwe hirya y'Ibibwe naho na ahantu hari gushakishwa cyane na FRDC ndetse na coalition yayo muri rusange. Uyu rero Generali Rumuri bamutwikiyeho defense cyangwa se nyine ibirindiro, bikavuga ko rero ngo baba bamurashe, nabwo baramuhungisha mu ngobyi kuko ni umusaza ugeze mu zabukuru hafi imyaka 90, ndetse bikaba byaraneteje impaka mu miyoborere ye muri FDL, bavuga ko aba basaza nka ba Rumuri bakwiye kuva mu nzira ngo hakayobora abakiri batari, n'ampamvu bumva ko bari gushaka ngo gushyiraho uwitwa Jean-Luc Habyarimana. Ubwo rero abangaba M23 yabakoreyeho operation mu gihe barimo bayigabaho ibitero by'umusubirizo cyane, ngo bashaka kwinjira ahantu bita Ibanda, bashaka kujya ahantu bita Mutarungwa, bashaka kujya za Mirenge. Urugamba rero rukaba rwari rurimo rwerekeza, wavuga ko ruri kugenda rwerekeza mu bice bitandukanye birimo za Pinga, aho ngaho nyirizina muri Walikare. Kandi amakuru avuga ko M23 isaha n'isaha yacakira ikibuga cy'indege cya Pinga hariya muri Walikare. Ubwo rero kiramutse gifashe ibibuga byinshi byaba biri mu maboko yayo, nk'uko yafashe Kavumu igafata Goma igafata, ikaba ifite Minembwe. Ubu rero bikaba byaranaciye intege cyane igisirikare cya FRDC, kuko na Kisangani Banguka yaraharashe irahahubanganya. Ubu ngubu aho bari kwifashisha n'ahitwa Karemi. Ubwo rero nuko ayo makuru niko ari kuvuga byabaye mu masaha y'ijoro ry'ejo ryakeye, haguye aba FDL benshi, hagwa abazarendo, hagwa aba FRDC benshi. Muri aka gace nta barundi barimo rwose, ahubwo muri Masisi niho bari kuvugwa, kuko naho bari kubera imirwano. Muzi ko bamaze iminsi binjira za Gasake, binjira za Ngungu, aho ngaho hegereye n'ubundi teritwari hegereye ka gace ka Rubaya kageze gafite amabuye y'agaciro menshi cyane mu bwoko bwa Koruta. Kano gace ka Rubaya niko gafite amabuye y'agaciro, nicyo kirombe gifite amabuye y'agaciro ya Koruta menshi kuri isi, kuko yihariye akagira hafi akarenga 15% honyine hano muri kano gace ka Rubaya. Niyo mpamvu rero Kisekedi ari gukubita urutoki kurundi ashakisha hano, ndetse we rwose yavugaga ko kuri uyu munsi ubwo bizihiza independence cyangwa se umunsi w'ubwigenge, ngo byari kuba byiza yino Rubaya bafite Minembwe, ndetse banafite umwe mu mijyi M23 yabambuye, nibura bafite wenda nka Bukavu cyangwa se bafite nka Goma, cyangwa bakagira nka Sake muri muce bikomeye cyane, ariko ntabwo byigeze bikunda kugeza kuri iyi tariki. Reka rero twihute cyane mbabwire yuko rwose muri Minembwe hamaze iminsi humvikana imirwano ikomeye cyane, kubera ko FRDC abarundi ni ukuvuga nyine abarundi cyangwa se FDNB, hakabamo FDLR ndetse binavugwamo na P5, hakanavugwamo FRDC. Birumvikana FRDC nayo ikaba irimo aba special force bayo, abahibu ndetse n'abitwa Anaconda, hakaba ndetse n'abitwa ngo abahibu bitwa Serpent Noir cyangwa se nyine inzoka z'umukara. Abo bose bakaba bari igihiriri barwanya M23 na twirwana. Bashakishaga rero asantere ya Minembwe, ariko naho ntabwo biri kubasha kugira gukunda. Ubu rero amakuru agezweho aravuga ko M23 nyuma yo kubona yuko bongeye kubura ibitero bya za drone, bigabwaho mu buryo bukomeye cyane, kuko imirwano yo hasi M23 na twirwanaho basa naho bagize basa naho bamaze kuyitsinda. Ubwo rero nuko kuvuga ngo ikintu FRDC iri gukoresha kandi kiri gushegisha cyane M23 twirwanaho mu gukoresha amadrone. Barakoresha ibitero bya drone biri kugabwa mu bice bya za Rugezi, Karingi, Karongi, Gakenke, Mikenke, hita kwa Buhimba, bita kwa Harera, bita Ruhinamavi,
aho hose ni ahantu bari kugenda barasa mu buryo bukomeye cyane bakoresheje drone. Rero ejo M23 ikaba yakoze operation kugira ngo irebe ko yaburizamo ibyo bitero, ariko kandi bivuga yuko yabashije nibura gusenya ahantu bita Karongi ngo kaba haturuka ibyo bitero by'izo drone. Amakuru ndakomeza kuyakurikirana kugira ngo menye ngo ibitero koko bihaturuka gute, hasanzwe hari ikibuga gitoya cyangwa se izi drone bazihagurutsa mu buhe buryo. Nuko nguko rero ibintu bimeze, kuko biravuga ko ngari ahantu bita kwa Shamamba. Reka tunababwire rero mu makuru avuga muri politike na diplomasi, umuhuzabikorwa wa AFC M23 ni Colonel Nanga yavuze ko rwose ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kidakwiye gukomeza gusobanurwa nk'ingaruka z'igitero cyaturutse hanze cyangwa se cyitirirwa u Rwanda gusa, kuko nyine ubundi Repubulika Demokarasi ya Kongo yivuze M23 inavuga RDF, ni ibintu byo ijyanisha rwose. Hanyuma rero akavuga ko ibingi bidakwiye, ahubwo ko imizi yacyo y'iki kibazo iri mu bibazo bya politike, imiyoborere n'ubuzima gatozi bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri make ashaka kugaragaza yuko kino kibazo cyakemurwa n'ubuyobozi bw'i Kinshasa kurusha uko babyitirira bakomeza kubyitirira igihugu cy'u Rwanda. Rero ni mu byo yavuze mu ijambo agejeje ku banyekongo kuri uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, aho rero rwose uyu munsi iki gihugu kizihiza imyaka 66 kimaze kibonye ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma gukolonizwa n'Ububirigi. Hanyuma rero Nanga yavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abamushyigikiye bamaze igihe kirekire bagaragaza ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'igitero cyaturutse hanze, aho bavuga ko rwose igisubizo cyacyo ngo kiri mu gucyura ingabo z'u Rwanda bavuga ko ziri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko rero iyo myumvire yatumye abafatanyabikorwa mpuzamahanga benshi bibanda ku bibazo by'umutekano bakirengagiza ibibazo bya politiki n'iby'inzego za leta ziri imbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ariho hakaba yashakishwa cyangwa se hashakirwa igisubizo kirambye. Rero nk'uko Nanga yakomeje abivuga, mu gahunda ya Perezida Tshisekedi yo guhindura itegeko nshinga yagaragaje ko ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kirenze kure intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aravuga ati rwose nubwo dufite ibyo turwanira hano mu burasirazuba bwa Kongo, harimo abavuga ikinyarwanda bicwa ndetse cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, ariko si ibyo bibazo biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari ibibazo byinshi cyane bishingiye ku miyoborere idahwitse cyangwa se imiyoborere mibi. Akavuga ko rero muri rusange wabishakishiriza ku kureba uburyo Tshisekedi ari guhirimbana ngahindura itegeko nshinga, nyamara ntacyo yagejeje ku banyekongo. Reka mabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yatangaje ko amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ubundi ni amasezerano arimo ay'ubukungu cyangwa se ay'ubucuruzi ndetse n'ajyanye n'umutekano. Ni ukuvuga ku makimbirane asanzwe hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko n'imikoranire ku bigendanye n'ubukungu cyangwa se n'ubucuruzi muri rusange. Ayo masezerano nayo ya Washington nayo arimo. Rero muri rusange uyu mugabo akaba yavuze ko yavuze ko rwose amasezerano yavuze ko icyabuze ari ubushake bwa politiki ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi iki gihugu kikaba cyarakomeje ubufasha bwacyo ku mutwe w'iterabwoba w'abajenosideri wa FDLR ukorera mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubu bakaba bakomeje kugenda bakorana cyane cyane mu kurwanya M23. Ni mu gihe rero rwose umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika Masad Boulos mu cyumweru gishize yabwiye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye ko ari amasezerano atarashyirwa mu bikorwa kuko u Rwanda ngo rwananiwe gucyura ingabo zarwo, mu gihe Kongo Kinshasa ngo yananiwe gusenya FDLR. Niko uyu mugabo we yavuze. Rero Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bitandukanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuwa 5 Kamena 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yemereye abadepite ku Rwanda ruri kubahiriza amasezerano, mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo yo itaragira ikikora cyangwa se itarashyira mu bikorwa na kimwe mu byo bemeranyijweho. Rero icyo gihe kandi Rubio ngo yababwiye ko afite icyizere ko hagati muri Nyakanga 2026 u Rwanda ruzaba rwavanye ingabo zarwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa kuri iyi ngingo Nduhungirehe yasobanuye ko ibyo byashingiye ku gitekerezo u Rwanda rwatanze. Ni mu gihe rero hashize igihe rwose u Rwanda rushinja Repubulika Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR
ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, kandi yuko kuba uwo mutwe uri hariya biteje ikibazo, ari nayo mpamvu u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ndetse u Rwanda rugatangaza ko rutazikuraho mu gihe cyose FDLR kiri hariya kandi ikabikorana na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu gihe rero Kongo Kinshasa yo ivuga yuko u Rwanda rukorana na M23 mu guhungabanya umutekano wa Kongo Kinshasa, nyamara u Rwanda rukavuga ko ibi ngibi rwose nta bihuriye n'ukuri, ahubwo ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yirengagiza umuzi w'ikibazo, kuko abarwana muri M23 ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, kandi ko bizwi neza yuko ari abanyekongo koko. Bityo rero ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ko gukemura icyo kibazo ishingiye ku mizi yacyo kurusha uko yakikoma abanyamahanga barimo n'u Rwanda. Reka aya makuru nyasoreza aha ngaha rwose mbashimira cyane mwebwe mukunda uyu muyoboro, mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma mukuru yacu rwose tukomeza kugenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Cyo ubusabwa gusa nuko wakora subscribe ugakanda like ugakanda share kugira ngo aya makuru akugireho neza cyane mu buryo bworoshye bwihuse, ukanaduha comment. Imana ibarinde cyane.